Emma Obibia Akwaba Edeba ABRABO Jumedie so and then so therefore Friday what they amaye and we mumu jadimo for sunny and nature sampa obatampa no ni edini after elections ewema yedin etitina se na and then so yemfa wo enwura mu na yenin komo na menim sa ABRABO Jumedie so ubetie na wanya futuo pin so afremu na bo ama woniema nyina etimi atoto yi me amidi dwumade hu chame midin e de Ohemaa Benewaa from Akosia Spirit so a Mr. Omejo so dodo dwumade dem live on all social media handles pacho Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. I pacho at Instra 104.5 enti obo so Facebook no abomode no share dwumade na ma onu ye bi na wono so etimi enya bia hwe oramo YouTube nso a at Instra TV eni ebedi nkomo pi na fe ya bobo niema hodo a ye di hu nkomo in the subsequent episodes ne so na said the wonim ne Lady Reverend Okyei Baffour watena say a counselor motivational speaker just say bibia bi e ma me wo mu bi na ene wode ye bewre mo pa tell ma me mfa we into wanim na kai say Insura Bodo 2024 a year Love FM ene a Insura 104.5 ye boa emofra wonu ye nyanka no ai chese wonu masem ya bronya dru na woni wo ma modidie na janka ba wo bedidie enu nti mesew bo modern na fa wotam ebebo ye Insura 104.5 ene your superstation Love 99.5 FM fa wotam bebo ya no na yentobo aye didie ne yade abo nyankai wonso ma wo kakra mpie mu bi na erade obehye wo anemo nti mesew wo donations no number wo de fa so ma yen no 0550 068 822 0550 068 822 edie that's one idea beba momonem ne Insura donations yen yanoma wonu mu amono ne abroche obetime de wodi eno afa Western Union ana MoneyGram say tap nso asha say adwuma so obetime e de afa tap e de amaye afei so bia ne nkyeremu no wo pese wankasa wo frɛ na wogi nkyeremu bia no wo be frɛ was 055 282 7834 055 282 7834 ba na ibra he na bebisa ehun nkyeremu ye wo kuma se top high Udu honom ma obehu se Insura ye ne Love FM ye honom bomade ne Insura Bodo no fa wo ho edo mbi na to obodo gu nsuo ne na da bi wonsa ebeka sanso ena me pacho we a road safety campaign Insura FM ye bronya ba mesrew ba bi enya me de ba bedri wan kasa so hwe ho yie bi enu ti ye bode wuro dia ma droba fo nyina a passenger fo so ka ho ai wote ka ni mu na se ka no communicate nya ya pre papa driver bi anana dwene kra free so na chese bibia etimi akwa kama pa e de amaw enu ti adroba fo Mr. ya chakotai ai wu tu ka no abomodin ne bo seat belt entwa bi emfantwika ai Mr. Opi na wonkwa ehu hia ye pa enu nti ye bedi sa dwumade nyina ho nkomo na mrepam no we ye take better me dia ma ho ye nkwa ABRABO mu na ye mama ma kwaba na fe ene ne wo no mama fa ye nti mama ma joy yeah bedofo apom to say adom bebre na wo so yakopon busu hrai ya mitimi ho kaka odi e kopa ameti ase papa mama na so ye da foforo rade de adom ye na yabai ye bedin komo ABRABO mu na anu ye bobo so a bedru se wo baba wie na ti wani so awade na obewade be ma nso so uduru wa brantie bie mu a aware na obeware na awade no mu no yesu so niema bebre hu menim se wo hwe bi enya fe ne yesa bekọ echibre no nti na ene ye to aso na mama eka bibi osi esesi hu no bibi mama mfantu ye nim na afe no ye mfamfiri ho mama pacho beda sabakusia se ABRABO na ye bone de hia na sebe obade de adoma ye boboso a yesu obi nim obi che and we learn from the known to the unknown the wonim no yesan bi ka ho na nem say de a ye be ka ho asem ene ye pese e ware abrantie wo brana wante ka sabi abate dum pempen so bia sa brantie be dimu na brantie yo ne be sipi no or you choose a partner. Okay.
sa baba ya kodum pempensuo bi no otusu ejama ne mma ne da achemma na sa ne ma wei mame edi empanyimfo bebrenya edi kanfo bia medical wari bi nya bra no omunim okay yes even you not knowing the law no ignorance of the law kran ye chew okay nti ade bia wonim no ewia wo etimi kum ade bia wonim no etimi de osay ye bro nti se hu na emawani da ho okay e de abrabo no egina bia ne si mpempenso foforo nene eni se enye scientist na akofa aba in the universe no ye woni ma bia e woni pamu nyame na de boyen okay e bi ye ja e bi ye mframa e bi ye nsuo e bi ye asase ni pa bia wona gina de it's a friend elements okay what element ye den what element ni base on bosumi a obi ora ya wono bosumi bia yeso ye enne me pese obi ehunu element kra no afa hu element wi a maame eja ani nsuo nhia eja ni frama enhia se frama fa na eja wo wa edari buru seja ho na nsuo kwaka ne ho a etimi dum ne ja eno ntinye ni pa bia ne de ho bɔ no obo ho ade ho kɔbɔ no no wa kwancha wo spirit eno ntina se mema ne bebrenim se ma ne bebrenim a ye de da rough ne ye nhyɛ ne nso se wona be ma bi di nhyiamu enemu asɛm na meka oba akosua na wunnim the kind of element ekita ne etimi dum wo ja wow so when so for the no dum uja so when from maso so no we twaja to mu yie eno nti hwan ne twasa wo ware no hwan ne twasa wo eno ne ade a ye behwe nti mesre me bobaso okay me notes bi wa ha be pese ye sua de yie okay eno nti etiefo ne ahwefo Mimi follow up pen paper fa. Okay. That jot it to. When you say Facebook and confirm bebre hwe. Yeah. Ye nim bebre obo ha wonim de make bebre but clean kitchen bo you can add up. Okay. Bet me de akawo de na wonim no ho. Because you want panyimfo attitude spiritual people are we o matira atwam. Okay. Ye na ne ye besua. Na mum add up. Na ne wo ko tu se no. Obo ha do nto me bisa. Odobewo kewo odobeku kewo omusa date of birth obehu ananyinsin aba edidim ana ntokwa edidim no how until for you to choose a partner you should know a date of birth you should know a blood group wow you should know say hey, are you even compatible into yenhwe ti awa enemenko okay na yenhwe zodiac signs okay Mefa elements me free move for now. Into the elements. Okay. Now, elements in the zodiac signs, no. Ye fire. Okay. Into him for na ye fire. Mama fire na say obi ana near den bia na ye fire. Obi ana near den kwa. Enso se nipa no ye so opa mo hufo a. Oto ne bema. Nipa bufu a, obi ha ne bufu a. Wo wuro so yiri senso obefa wo. Okay. Enti na characters no obo de din o da wo se nsuo din boko kokane hwe obi e jadada enti mate so pafa ho a na dem okay obi ya asase o contain obi a okay obi so ayem frama ba bi obefa wakoduru no ebi ana omo ha enti you need to choose rightly wow those you are compatible. Now, you fire signs. Okay. You're passionate. Okay. Energetic. Okay. And then they are bold. That is fire signs. Obia you won a match from 21st to April 19th or your fire. Okay. Leo, just 22nd or your fire sign. Wow. Aya na date biane osome no baby a wo se no. And a chere with J crowd. Our body as said you. When you friend, I want to see Abeka baby for phobia, mammy. And then dear Yano. We know more, since say, Obeka said, Tia Abra winning.
Nessa mama break it down the about a layman standard. I had to say I can any him say if you have for the money so half pentaqua pa Adamu fear ho. Omo pentaqua sanity teteno no munim we no indirectly no sunsumu no omo consult their oracle no omo woni omo yedi hunu sa na eme ene abefo Intenta ene nkro ba media sene bebre ne ne yehwehwe mu a adesua doso abafo no na nanka wo mo nsem okay nene yesua de koye nim no we also know pacha what mase enu nti ye wo obi ti say enti no na say zodiac signs no cheche mu na ye nkọ na ye hade ye wo obi ti say December 21st for your earth sign earth sign no or your asase you am near display kwa wa hai yo enti sene ye gugu so aye keke ya no okay date ne person obi assign tie no me de we ne ma paasa onfanto so na ahwefo ne atiefo ye nhwe ne ensua so say ye tie e na ye nhwe ye dia obi a wo ye Aries or your March 21st to April 19th or no or your Aries now Aries no where your element ho any idea here no so your Aries there any element no what than say e be any so as you obi e Pisces for no ye here for obi e Aquarius ye wan ya okay enti nipa wo ye no wo ye wan na se wan mu na wo kwa wade ne kura na se wo hunu nipa ko a wo ye na abo mo atimi ehunu wo partner ma abo ama wade na timi agina yie kama ABRABO on all social media handles patch them live e wo Facebook at Insura 104.5 obo modern so na uram wo YouTube at Insura TV Insura TV mesro YouTube no dey anu obomode na wa subscribe Facebook hwe me ya share ema obi na when nyina ya adesua eboa ene na brofo abededa so ne ye ka ne Zodiac ne ade but obi ho no mo ase de kan se na bufuo ba eja dum fie ho ne nyina no eboa ama ya adesua no akoso mama yento so oba ya ka se Zodiac sign na eye wo kra mu ade a e kire wusu e kire suban obobre ne obetimi aye ne wontimi nye wahoden omreye suban ya kita wo nyina anything about you ena ne brofo no eye Zodiac sign no astrology na dwima ye ne bebre entinye na obi oye Aries no enye so obi oye Aries no na ye ja e wo date no enu nti na ya categorize no ye won energy na ye ma obi a enu nti ye ntie be say 21st March to April 19th eye Aries no ono oye fire fire for ni Leo ye July 23rd to August 22nd okay Sagittarius November 22nd to December 21st omo nyina ya under fire afeni ekọ etasase omo mutimi contain ni ma kakra fine no so asase no oye practical oye grounded and then reliable so asase timi do hoto no so ti so bi asase a ni niema mo deta ho onfa niema nsie bebre ena wona ni dilia bibia nam ne subi enti se ne etebia fa na oje ahiafo oje Yesu de wonsem pacha ya ti ase enti obi oye et no oye Taurus no enye obi ya wo ni May no so oye Taurus no from April 20th to May 20th Virgo for August 23rd to September 22nd. Capricorn for kakra wom. That is December 22nd to January 19th. These are the earth people. And then you call air. And from Boja for no. Very intellectual, very communicative and sociable. Anything about social lives, they are there. Because of baby, these are the air signs or air elemental or element people. No. Now, air signs for no. Gemini, that is Gemini for May 20th. May 21st, to June 20th. Omone Gemini, no.
And then Libra for the September 23rd to February 18th. Okay. And then we have the water sign. That is the last one to talk about. Okay. Water signs for no, very emotional. So that what who can I was saying so. And more very attractive and so. Okay. No musubaba ko de mama they are nurturing. Or my so more tete. And into more bebre won so no. Okay. More would different. It won so much demodin. Okay. Now henya ne ho a e de asemba. That is water for you. Okay. And so they are Cancer. Many so Cancer 21st June to July 22nd. Okay. To be a war from June 21st to July 22nd. Over first, because 22nd July, no, we are Cancer. Okay. And now we are so. And it was Scorpio. Scorpio, October 23rd to November 22nd. Okay. These are the people. And they are Pisces. Pisces from February 19th to March 20th. Okay. And when and I say elements no almost shame. Okay. Na o pe wo manta and ye de atoso no. Bosumi aya wo no. Wajina ya no we Aries we March 21st to April 19th. And now we Taurus we April 20th to May 20th. We Gemini we May 21st to June 21st. Okay. We Cancer we June 22nd to July 22nd. We Leo so we July 23rd to August 22nd. Some of the signs are no. Obo wo dibade mienum cause wa ha e honne na dia samoba no so we say the element no atoso no na wa water element no no earth element no fire element no we nyina kire se nipa bia wa ni sunu ne bobre. Okay. Yadi jana bawo na se yi wo firi mfimo na na no character sa opiki no eye ja character. Okay. Eye mframa character eye nso character ana eye asase de which one do you belong? Aha na me de masamo ba say enti wo na kwan na mo kwa akosia enso ni jabeti me sia ma na ye Wow. mframa ani nso be sia ma na ye eja ani so besia na ye asase ani die na befa. Ask yourself Bisa ho woni hwan ene kwakohia asem no modu bi se wan we ya mframa bi pata birebire ba bia befo do wakoto no wo yem kura ebe show we eya ABRABO ena wani eguso na wo hwetie yi enti misra wo yeguso a na mefa we ntwam tew misra wo bronya yi yenyina ye bedi ne kama asomdwe wo ho na Awurade adom wache ye nkwa enti we ye insurabodo 2024 ye bode roni atonsa afro se bronya e wo didie wo no medidie wo yire ne okuno abusua nkyamfa ni je abafie no ye nkai mofra wonum ne bi obi ne na obi ne eja wonum asema mobbo ya kan say ya na me pacho ye pese ye kire se e insura 104.5 ye ne love 99.5 en ya ka bom the insurabodo na danse wom ye ntimi nka ne nyina ha wona wonum aboa wonum anya danse no edoso ntimi srew oni bi asem hwan na beka bia ma no menum yenu ena ye donations ye misrew number ye gene adi afaso no e 0550 068822 0550 068822 edi ebebaso no insura donations amononifo ye ne wa bruchubo ko Ghana so betimi ayusu tap it is possible bia betimi yesi ntino ye ne wo amanone no ye betimi de ye na afa Western Union na se MoneyGram so pe munche mo foforo bia betimi afre was 0552 827834 0552 827834 Bana ibra he na ne medi nkomo ye wo top high Kumase oba ye no betena se na fe ye ne wo atwetwe nkomo kama pa mama ye nto aso wo Zodiac signs no wa kire elements no ene na wo bisa se wankasa wo ye hwan ye na pi no ano e ka ne se ye breaking it down na fe ye re se me ankasa minimisu ana na minimisu a misu no hia de na de ne nhia
yemfa ne se obi ani eden pa wo yekeka pa isafo ne na mema ta suro wo no pa oba we de nani eden enso bekom ne bia na ni wodwoa nkasa enti yemfa mfiri nani ani no mra because e ma me mpanifo no bi we wo sign ne din wontimi hu say awodi o say de ni asama ba enti breaking it down kakra ma ye say wan kasa no wusu na atu mu no say wani eden wo ye je wo ye mfra mu ehimfa na de wasem be fama awade na tinye gina ma yen abakosia me da sepa de we hia pa me say no na adi ye mpanyimfo bi nya na aware no aye commitment okay aye sacrifice okay aye say me ko me wo me nyanko me ko aye say wa fa nso tu kwan sa na aware akwan to niti wow osuru di bua na o pike the right person am correspond there okay spiritually, emotionally, physically. Wow. Obi oha, mo betimi aye fine in relationship, but you can marry. Ye wa real akwantuo, and ye wa ayonkofa akwantu. Samum. Yes. And you can be best of friends in your relationship, but you can never be best of friends in marriage. Mama na wa ye no bibi shrunku bi woman. Papa. So. Ade a wo hono wo sebe mpona twen mu. Ayonkofam. Nyane na akọ hono wa ware mu. Wo hu ida na moroso ana eso beti. The more na woni nipa ni sia obakosua na niema bi afuno. Emfuno ye ba. Yenti na ewo se wo hono nipa a wo twise no. Obo ha de afuno no. That is why you need to know your element. Okay. Need to know whom you are compatible with. Okay. Need to know nyawoneko. Okay. Nipa me ware na babua me. Okay. Ayonko fa ne de. Abo science ni wo mo fa ayonko a etimpa to bi betimi atwempena 9 years. Nti obro so bitimi bo say me ne na 99 years, 10 years, 15 years wa me adamfo ni mo den pa. The moment e be kwa ya ware say kim na samaba wow enunti abakosua yempre ye ho se efiti ya ye hu nipa na obi wa na nsa wo se be ye ho ade se ne sika dro no de wo kwaje anansa ei na obi ba no ka se ne ye ho ade ma me mo ani na wo ne wi ase na wo kwa sa mana nti lo tobo sa ono na apewo wo na wo so kwaje atum ti wise up wow. That is why you need everyone know okay. When you are not meant to no. No, how many you could the other? No, you could be maturity. You could be I am kufao. Wow. You could be or donna what dear banana say you fake and I make quite. Wow. It's a be worry and saneku. Obi hotel on animal no crampana so. Yantana so and a guye. Why? Because our rear. It is our dear. No quite worry. Pacho. Our dear. A quite one. It's our dear. Not just a quite one inti. And yet our rear said the canano. Okay. Our dear. Okay. Our dear. Okay. Tell our rear quite wapa. I think our rear the bamboo from direct from tree. Quebec a long journey. A journey pa. Tina say marriage has its own journey. A journey and a journey of no return. No. Now so and many pabwane any subint in your quiet science there be menko. Our rainy heaven. A what ya? What a more. I say yes, our rainy heaven. A what a more. Hey, na ye. What a tiana wo. Enma, yatiti shrimko for dom bimu chese bimu. What a wo. What ya shimwa. Tesu bachina nipa no woni na wie. And now worry no. In the adults, we don't work with the heart. We don't go in with heart. We go in with brain. Yeah, the sense na worry. That is why it needs maturity to marry. So them dem say to makoma, mean so obi so dem say to ni dey. Obi sa. But obetimi worry. Why? Because say when you worry akade. You worry akade o. Okay. And na mpana awade akade. It say o mpana twen mu na wutimi ya awade akade a. Obi wo kodu mu a na wagye agu. Ti na worry kwan wa no. Nyi say bebem. Atantande bebem. Nipadua basisa. Memo ho ansa na wakochuzi. And na memo boni ama ne so kra. Ye bebo boso nyame pa next week.
me mo characters na wa wade mu ama ne kwan ya wa no eno to choose a ebi se me boss na wo choose a no choose rightly wa kwanya nne se usua de entima otiri mo nyode ebi mo nya ne se ya maame anka they are good to go anka they are gone da kanya ne se nne ebua keka o musimo no obi hu se wo sika beto ne wane mu odwuna no ano no wa ya 10 gram ya rio ye mitwo ye ni sabe ye mpokua yo okay ye di adwene na nante ye di adwene na nante nti unya nremu a still a freedom freedom is yours etina wanya botre no atobo no wa ye hwehwemu ni ye ansa no we mama ye ni say bi a wakofa bema woni said you can say ewura ware mu a eda soronko woni ne wampena twie mu no ya wore me obanche nka maade na wo ba no wo bema be sutie ye we de bema mo ho o fompa na ase ani so hye no bibia de dadin but owura awade ni mu no afei na ni gya no pie yie afei no de ni so hye na adi saa bre no bema bi betimi ya na yetaka se ma endio de nya bocho bema bi nso betimi atena wo ba bi saa ho ye ni suban nye ho na waboa akura mana sesa anasa bre bia na se dissolve no bia pen baby fana obako se ewo characters bia sesa okay enka se bema we empratwi we ya wo pei opemai wo wari obejai okay I just want to set it up nyamesro bi wia no na wonya the sense say oba nye obi anya ne da o ena yen clear wave we kakra hwe ena ye da oba ne mema de bema ne me de bebre no hwe sense we mu nyina e tofa ye hosie me be foi obi a wo su ne ban bi okay wona ne koda ya na wo ja adum wo adwuma asai na wonya manyina ajiegu obi so ba wo kwama ne da ya fe na o pick it up okay na chese wo say nipa we wona me kra akọ enti na ese so no breko kra na so no da bode obi ani sunsuma etene mu obi ani sunsuma eta na chi ti sunsun ben na ti wo mu eja ho ne nyina chi ne he ya wo ya ho fifiri ye fie we have individual differences okay differences ne esa maami awo wonko awu ta awu da mo nko awu su agu maame nko maybe enko obi ensu agu na ne situtu obi ensu agu na moja de akire obi ensu ne pampai de se ete enti wana wo kokwan no empana chance sase brebio I just say nipa no wa machie no wo say awari amabai o tie fotu sembi o tie nim de sembi te se we mo at the end of the day any character we mensesa any ade we ya me ye obakosia me nyai anye sada bi ba bia dim begina no mentimi ma anye sada achi me hona mane na wasesa e ya adwene change on aging but abana utimi adapt ya on eboa wo. Wow. It's hard to change, but when you are able to adapt it and then go through, you are free to go. You're free and to the babuа so pa. Okay. It depends on whom. Why not just obesisa? Okay. And obesisa. Okay. You should know yourself. Respect yourself. So we do walk obi. Oh, respect you, one bear respect you obi. So this is how it goes. Okay, mommy. Sima mienu pe. Ye pon no na. Sima mienu can be bitre. Ye nuanu mema no. Ne mani nyina. Say our at the rate our Diego no is very high. That's and it. It's getting out of control. Yes. Enti it's a bibi o ha kachom nanka yentimi enduo niema bi na de esase wosesa no wonsesa na mu ana somna fom kakra papa meda wase nyame nhyira amen eya na akwanya se ba na ye me de kire se oba kosia se se wo nware ya si cross okay oba na be ma nware ye bia onye se why because when ni beda ho amen na when ni da ho mesre no ba bia na ye de ne bobra okay nya ba ma bia na ye ne tu anamo okay say if you wa ye nko wo so be wura ho ni obaji wani so enu ti ana montuo no eye na ya wode no estatifra dan fofra okay adanfo betimi agu
aware guade pa amma mpem nkosa kawa na nti na mama ne bebe so mompe wedding ni akope court aware no Opiya ni opebia. Na agi tunu so bekwa akofa kawa. E do ho akose mramu dia. E na bibi chichiro. Even afami wo mu no kra ne jai no enye easy. Emotions wo mo. Eno ti mesre. Mensa da mensa yam. Say ye tu aware na mama. Na ye maya kono ni kan. Okay. Ya nyene ye da ache. Ya nyene ye da ache papa ya kopa bra ye ma. Ya nyene ye da ache mame. Yakopa bra ma. At the end of the day, says I koso wadwini mu a ababoa. Okay. Na so so do pebeko. Ba bia abawro. Bibia abedi. Wudi to, wudi kokko, wudi tuntum, wudi fufu, wudi tenten. Tia bibia bi wo mu dia, ene obegyi wani so. Okay. Na ho so baba re tena wo mu. Ama ka wete sa wani nna no. You adapt them. Your friend church oba bia ne be hia no. Woji sunsum tena wo mu mama bia age ne behia na woji sunsum tena wo mu eya asem sebe oba bia one ne behia woji sunsum tena wo mu saa so na etie enti misre yema yeni na ho woso wonya nwura mu a misre pa kamakoma to yem na to obo na hwen nya botre na hwe wusu no nsesan ye awrom dada nso enya nsesan misre yemwa na yensesa na enema nyina enti menkoyi fa emaye me kaswan maka say inshabodo 2024 Mr. Wa donation no 55050 068822 0550 068822 edin ebeba no ye insura donations yenu mo mama no nso de befa Western Union na MoneyGram and tap send yensa ebeka ewa ha wo fragin chemu a betimi afre yes 0552 827834 0552 827834 bra na yeni woni nkomodi na de woni beche mo top high Kumasi of Kumasi to Accra road no so ho na ye wo Mr. we road safety campaign I hear free insura and love FM ABRABO mu yemi ni na ho wo drive wo hwe bo seat belt check your tie check usuo na fe hwe obi bia wo brake bands no wade na America no so te so fi se enche ye did the no be fa baby I'm sorry ahudro mu ye be wura mu na fe ya biebie ye ni na afi yetimi enya accident free ma bibia timi akoye e dia ma mesra wo nya wati shema wo nu bi na wono nso ensua bibi enfem free mu na ABRABO ene de wankasa wabo midin e de Ohemaa Benewaa makraw da sene ye be se hia